Paul Getty I bio je britanski kapitalista koji je živeo u Americi. Osnivač je Getty naftne kompanije i ujedno prvi čovek koji je izvukao naftu iz Saudijske Arabije. 1957. godine od strane magazina Fortune proglašen je za najbogatijeg živog Amerikanca, a 1966. godine zvanično ulazi u Guinnessovu knjigu rekorda kao najbogatiji građanin na svetu. Bio je kolekcionar umetnosti i antikviteta, a njegova kolekcija u muzeju Gettyjevih u Los Angelesu iznosila je u 2017. skoro 3 milijarde dolara. Getty je jednom izjavio: "Znate da ste milijarder ako ne možete da prebrojite svoj novac." 10. jula 1973. godine u Rimu kriminalci su oteli Gettyjevog 16-godišnjeg unuka Paula III. Tražili su otkup u iznosu od 17 miliona dolara. Porodica je sumnjala da je sam organizovao svoj otkup, oko čega se i vrti radnja filma Cena života, ali oni šalju deo njega kako bi dokazali da su ozbiljni. Kasnije je cena za njegov otkup spuštena na 3 miliona dolara. Paul Getty III. Nađen je na severu Italije, a kasnije je napisao autobiografiju Kako ja to vidim. Ridley Scott 2017. godine snima film Cena života.